تماشاوان هجا دم باش. ام به برنامه کردویزیون جو واشنگتن جستجوی دنگ امریکا دیسا ببرنه. د کردویزیون به هفته ده راپورت نیج کردستان و امریکا و هر وها هپی بینگ تایبت چه کو مجوره پیشکش بکن. دم باش تماشاوان هجا. اپراسیون رزگار کردن باجر که طلح ور پیشی و چند روزا دست بکیر و ها دیار کردن که ارتش عراق دوید میکرده پیجوشون دست اقسینه. سیویلین لوی هرمی دمینن نه حاول دادن که جوی باجری در بکن. گوری نتوین یگرتی حتی نها 3200 کد جوی باجری در کتینه. هزن عراق دو تاخم باجر تلعفر جدست چکدارن کمالا دولت اسلامی آن داعش در کرن پشتی 3 روزان ج اپراسیون که هفبش یا لشکر عراقی و چکدارن شیعه و پولیس فدرال عراقی. کار به دستن لشکری دبیجن پیجوشون دجی داعش دوام دکن و تبایا تاخا کفاح یا باشور تلعفر هات آزاد کرن. تخمین دیده کرن که پتر جه 2000 چکدار و جوانا هجماره کازورا چکدارن بیانی دناف باجری دا جهدگرن. والعملية تتقدم بشكل اپراسیون باوا کی باش بری و دچن هزمه یک آسته پیشکتنا دکن اونها کتنا ناوا باجر جالی روجلات و باشوری و نشانا شکستنا دجمن تی خویانی کرن. دگل دست پیکردنا اپراسیون لشکری وزیر براوانی امریکا گهشت بغداد و دگل سروک وزیر عراق حیدر العبادی کومبو و پشتوانی امریکا بو عراق دشار دجی داعش پشراست کرد. ISIS is on the run. They have been shown to be unable to stand up to our team. داعش د پاشوچونه ده خویا دکه او لهمبر ما نکار شر بکه. امریکا پیگیری برکفتن استراتژی هيا بمعنى امریکا و لگل لشکر عراقی راوسته. پشتی سردان بغداد وزیر براوانی امریکا گهشت پایتخت هرم کردستان و جعالی سروک هرم مسعود بارزانی پیشوازی لحاظ کرن لدما هرم کردستان کاری بو پیکینان ریفراندوم بو سرخبون عراق دکت. جنرال بری لشکر امریکا و شیردوان امریکا فرم مارک کمت دبیجت امل روش حولیر و بغداد تدگهین لی سیاست امریکا هشتا پیشگیری عراق که یک گرتی دکت. I will state the U.S. policy. The United States policy remains that اوی مروی تشتی نکریه تشتی دخوازه همی اوه ریگرتنا لرکابرین خوین سیاسی وگدی که کی بخواه سر بلند. لآلیه مروانی آجانسا پنابرین نتوین اگرتی هوشداری ددت که داعش و جاره کادی سیویلان لتلعفر بکتامتال و کل موصل کری و لرقه دکت. و رجدی لحکومت عراقی کر آلیکاریا سیویلن تلعفر بکت کل دما 24 دمجمیرین بوری پتر جه 10,000 سیویلان یتراوین. We're also receiving reports from our staff in Iraq. ما راپور جکاربندن خوال عراق ورگرتن و دبیجن به هزاران کس جدورین آزادکری تلعفر دراون. جبری شار بگهت ناوند باجری. هر جی بری 4 روزان ناوندن آورته پتر جه 3,000 کسان یت ورگرتین. هزن اولهیا عراق دورین برفره جدست چکدارین داعش درکرن و جوانا باجر موصل پشتی نه ماه جشرین مازن لهشتا دگل تلعفره باجر حویجا و قائم و راو و چندین دورین دیین حفظنور دگل سوریا دبن دست چکدارین داعش دا دمینه. خالد فتاح دنگی امریکا. دوبان روژه داویده ترکیه و ایران هاتن چون اخوازده دکن و لهمبر رفراندوما هرم کردستانه و دستکترین کردان لسوریه دجبری خواه را دگینن. گل کرد در حق گفن همبر دستکترین خواه دکانن هلوسی که هبش بافرینن. ستاتیه کردین سوریه دبن خطر دیه یا نه. هفسوری که دسته پیوندین درویه کانتونا جزیره دکتر عبدالکریم عمر دوه هی پیونامه سکایپ تا برسوا پرسلمه ده. دسپیکا به شورش رجاوای کردستانی و دسپیکا به خبات ما به تایبت دولت ترک هولدانی خود کش بو دکچونا به شورش رجاوای کردستان و گم بزنن توای ایریشن سر رجاوای کردستان دولت ترک لپای بو پلان سازیا ویل ترکی چه دی بو دسپیک شری سریکانی حتی ایریشن داعش سر کوبانی به ترینا جبل خانه جواردانین دریا نخوشخوانی واده دهاتن تداوی کرن و آریکاری بوارده بو او پلاننامه تجاره نسکنی چه خادس کفتین تین پیشکتن ولو حولدانی واجی چید بنت زانی پی پشتی وادس کفتین گوهاتی
افدس كفتي مزن ايجو هاتنا قزن جكن بشتي حمله طبقه ورقه دسبيكري وتزاني بي رقه هذا دور بيجك مزن ديا ودهمال دمي دجي ام دشن هل بجارتني فدراسيون باكوري سوري لباشوري كردستان جينها اعلان ريفرندوم كرنا بمزنبون افادس كفتي قوتي قزن جكن اف دولة داگر كرجي هولداني خود كنت زاني بي ايران وتركي وك امبراطوريه فارسي وك سلطنه عثماني ديرو كده هر جملاتي هفدو كرنا حتى د فالوزي يكون هات رجلاتا نافين ده تشي دبن ديسا هريك جوانا كي بيشنجيا محوركي مذهبي طائفي دي تركي العليكي وايران جي العليكي لي اختي قد بي مساله كردي برجونديه و دبنيك شقاد سكفتين مزنتين قزنجكرن ولو هولداني واجي تشي دبن ديجيتي افا بروجي ما يعني افا دسبيك افا شورشي او هولداني وانا سكنينا ايمج دسبيك شورشي دسبيكريا ما هولداني خدكن او لكاريك باش الرجافه كردستان هيت زاني بي د 21 هيفا كي 2014 اعلان ريفابريا خسر هاتي كرن لرجافه كردستاني واما هيدي كم صلاويه بنجميدا وكديجي تاني لباكوري سوري او لكاريكايا لتفايا سوري ولدفري شري براكوجيا كشت نصر الناس نامية صراع مذهبي وطائفية تاني لرجافايا كردستاني ريفابريك خسرات اعلان كردنا فحمو بيكاتين وهذا بوك نموناك نموذجك بخاطر التفاي بيش رجا سوري اما لو تاني نسكنين بيش بقى دسكفتين هتنقص انجكرن وغارانتي افاد سكفتي هنيك يا مدي بين غريداي بابا كنا سوري كنو ديمقراطيك را باش مخالفه سوري او غارانتي تو دبيجي يعني تو قاعد انت قلت ايران وتركيا تبي كنت جدابرين وان هنا داكوكي وان هنا المساله كردي دجيجن هفدو قالوا كرد دكان دجيجن بجيجن هفدو يعني از خصم هل بس كردا بزانم عاليه ودا كردن پرچيدن تبع سر ريفراندوم هرم كردستان ذكر يعني كرد قالوا امادن اگر سبه دو سبه ابستاتيه وان دسكتيه وان دبن خطر دب امادن خو بپارزين راستا وتشتي قلت دي زمان عين وصايا كردا د برخدانا قودكو بعد تشيبو شورش روجافاي كردستان سر عردي بخونيه كتي اخو اباكر الكوباني المخمور الجلاولا شنغالي اللي بيوسا يكتي تفكر سياسي كردي اباكرنا اللي بقرك سياسي كردي او اللي بقرا سياسي كردي دندرويدا قال لك محاور هنا قالك بين گفتگو کرن و بریار تیده بیستان دنیا یک جوانا و هری گرینگا هندروی وی کنگرانه توی کردستانی دا ویل بگرا سیاسی کردی پیشروجا کرد 100 ساله 21 دا استراتیجی وای سیاسی هفش بی آواکرن دوام و هری گرینگجی افدس کفتین گو هاتنا قزنج کرن دماجهات هیروری دا چلوجا وای کردستانی چل باشوری کردستانی گرک بین بكارعين دالية سياسية ودبلوماسية دا دبلوماسية كردية حتى أنها بلا ولا في وسط دفي كونغري نتوي كردستان دا أفكرنا دبلوماسية كردية هفبش شيء بي وكيد تر مجالك دي هي بر جرينجا مجود قالك دسكفتي هاتنا قزنج كرن أو دسكفتي هاتنا قزنج كركا باراسنا واببي وكدي خطرين مظن سر كردا وكردستاني أنا جاليكي ببشتي إعلان ريفرندوم صالح حفتي هذا جاري كما سرق أركاني إيراني تيجم تركي وبلانما شيء كنج بخاطر ديجيتيا وريفرندوم وجهاتي إعلان كرن وكديد همال دميدا تزاني بي نهال الدفرة عفريني الإدلبي أوجي بيمانن وبلانمان تين أفاكرن ناف إيراني وتركي وروسيا ورجيم بشار الأسد أفهموا خطرين مظن أريد سكفتي مظن هتنا قزن شكرن أريد كرد ويخديروا لك مظن باللي تجمني كرداجي المال أخونا رازاهيا دولة مظن خدي علاقات آجاهيل جموعنا معطيات جموعنا أوجدان شد بي ويهولداني خوبكن حتى تالي قو ديجيتيا ويبكن جبولو حتى هيزن لشكري كردستاني بيوستا دفي دما ديرو كده هكم نكارن هيزك لشكري حبش عبابكن تنسيق نافو هيزي لشكري دا تشيبي بي مجلس السیویلین رقای جبو سیویلین جباجر رقای رابین لکامپ عین ایسا خارنگهک آوا کرن و آلیکاریا پنابرا دکن نوچگیهان دنگ امریکا محمود باری سردان و کامپ کرد و اف راپورت آماده کرد به آلیکاریا مجلس رقایا سیویل مطبخه خارن د کامپ عین ایسا دهات وکرن جبو گو خارن جپنبرن رقای را پیشکش بکه کاروبار مطبخه و چیکرنا خارن جنین کامپه پیرا دبن و روزانه خارنا 8000 کس تی چیکرن
و لسر مالباتên di kampê da tê belavkirin. Li gorî berpirsên kampê got alîkariya ji wan re tê pêşkêşkirin pir kêm e û ew metbex beşek ji pirsgirêka xwarinê li kampê çareser dike û pir caran xêrxwazên herêmê dibin alîkar û tekez dikin gota niha ti saziyên navnetewî alîkariya wan nekiriye. Di vê metbexê da xwarinê ji nezîhînê ê goj Reqê û dûroberê Reqê berî xwedane Muxeyyemê Eyn Îsê va metbexa jî em ji waran teqdîm dikin wecbeka xwarinê va wecbê xwarinê jî ji 8,000 însan re teqdîm dibe. Va xwarina Meclis Reqel Medenî deam didêke. Peneberên di kampê da ji dengê Amerîka re diyar kirin got xwarina li vê metbexê tê çêkirin rojane carek e û têra wan nake û pir caran zarokên wan birçî dimînin. Rûniştvanên kampê anîn ziman got nûnerên saziyên mirovahî serdana wan dikin û ji bo alîkariyê navê wan dinifisînin lê ta niha alîkarî ji bo wan nehatiye. نحن من سكان الرقة. ام ji xelkê Reqayê ne û em li Eyn Îsa penaberîn. Xizmet li vê kampê ne baş e. Xwarin tinê daneke û têra 7-8 kes nake. Me piştgiriyeke bêtir wesa divê ji rêxistinên xemxor. Nan heye û av heye. Lê tinê xwarin rojê daneke. Bi derfetên xwe yên kêm, Meclisa Reqa ya sîvîl hewl dide got PDVyên peneberan bi cih bînin. Lê ji ber hejmara mezin gelek PDVyên jiyanê kêm dibin. û bi hêviya alîkariya navnetewî û dawîbûna şerê li herêmê peneberên kampa Eyn Îsa di şert û mercên zor û zehmet da jiyan dikin. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, kampa Eyn Îsa. Li Efrînê pêncîyek polîsên trafîkê perwerdeyar rêveberiya giştiya trafîkê kantonê bi serketê qedandin û dest bi kar kirin. Di nava polîsên nû de 12 ji jin hene ku amade ne xizmeta hemberatiyan bikin. Piştî 45 rojan ji perwerdeyê rêveberiya giştiya trafîkê li kantona Efrînê dewreya çarê ya polîsên trafîkê bi merasîmên derçûnê bi dawî kir. Di merasîman da ku li devera şera bi rêva çûn, tevî malbatên derçûyan serokê desteya hundirîn Hesen Beyram û cîgera wî Salîha Sîdo amade bûn. Di merasîmên derçûnê de di nav wan 12 jin 51 endamên polîsa trafîkê bawernamayên xwe wergirtin. Ev dewra çaremîn em texrîj dikin di hundirî vê perwerdeyê de pêncû de yek heval têda hazir dibîn jê 12 hevalê dijin bîn. Di hundir perwerdeyê de heval dewreyên fikrî û meslekî têda birin bawayekî serkeftî derbas dibîn. Ew hedef ji vê em hejmarê trafîkê ji vê zêdetir bêtir bikin ji ber ku em textiye bikin ser vê hewadisê di hundir Efrînê de tên çêkirin ji ber ku em dixwazin rehetî ki di hundir bajêr de warê çêkirin û emanek selametek ji millet re warê dandin. Endamên derçûyî dê li her du kantonên Efrîn û Şeva dest bi kar bikin. Hin ji endamên dewreya çarê ya polîsên trafîkê ji kemîraya dengê Amerîka re axifîn. Endaman kêfxweşiya xwe bi derçûnê anîn ziman û hêvî dikin ku tiştê ew fêrî bûne têxin xizmeta herêma xwe. Ormancı perwerde me keribin hawadis nav gündo çê nakin, nav bojor ji ber ku hawadis pir çê dibin. Em dixwazin evê hawadisna kêm bikin ji ber ku millet yanî pir aciz dibe û pir yanî dîşê vê acizna. Em yanî dawê perwerde me şodê xwe jî ber û em pir serkeftîne. اسلوبی اکادمی ام چو فیر بین اکادمیه دا امه اسلوب خوش بکلی خورا بدن بستینن امه چی مسکره کنه نو کلی خدا امه سرکفتن خورا جوانی خورا Li herêma Efrînê jinê di hemû qadan da cihê xwe girtiye. Yek ji van qadan trafîk e ku jin û mêr li kêlek hev karê polîsên trafîkê dikin. Ta ku tevgera çûn û hatinê li kolanan rêkopêk bikin û rûdanan kêmtir bikin. Newrûz Reşa, dengê Amerîka, Efrîn. Nakokiyên di navbera Tirkiye û Almanya roj bi roj kûrtir dibe. Bi taybetî gotinên Serokkomar Erdogan yê di derbarê hilbijartina Almanya da tansiyona di navbera her du aliya zîdetir kiriye. Agahiyên berfiratir di vê raportê de.
تانسیونا بلند یا دناوبر آلمانیا و ترکیه ده هین بردوامه. آلمانیا یه دمک نزد جبر هلبجارتنا خواه بسر صندوقه. و سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان بانگ حملاتین ترکیه اوین کلا آلمانیا دمینین کر و بحثا چندین پارتیا کر و گوت دنگ خو ندن و پارتیا. Ben de Almanya'daki bütün از جهمی حملاتین ترکیه اوین لالمانیا دمینین دبیجم شاشتی اکی نکن او پشگیریا وان پارتیا نکن نه کریستیان دموکرات نه جی پارتیا کسک او همی دجمنین ترکیه نه پشگیریا خو بدن وان پارتین دجمناتیا ترکیه نکری. گوتن اردوغان بو سدم عاجزبون عالی آلمانیا و دستهلادارن آلمانی دبیجن اردوغان به گوتن خود تبل کار هندری آلمانیا دبه و اف یکجن نای قبول کرن. سروکمار اردوغان لسر گوتن وزیر درve آلمانیا دخنین خوانی سر زمان. hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var ama وزیر درve آلمانیا رزه نزانید سنور خو نزانید ترکیه کوب سروکمار ترکیه را خفتنه دکی تو خفتنا خو به وزیر درve ترکیه را بکه اف کسر رادبه و پرورده یه ددمه پاشا روژاتای سیاسی چیه؟ عمرته چنده؟ پرسگیرکین دناوبر هر دو آلیان دا بتنه نه گوتنین اردوغانه. سرکوزیر آلمانیا مرکل ده برنامه که تلویزیون ده بال کشاند لسر روزنامه‌وانی که حملاتی ترکیه و آلمانیا. دوغان آقانلا لی اسپانیا هاتیبو بنچاف کرن. مرکل ده بیجه ام گل کیف خوشن کو اسپانیا او روزنامه‌وان برده. ام به حکومت اسپانیا را دانستاندنه دکن. ام گله کیف خوشن کووان او روزنامه‌وان برده. هر وها بانگ اردوغان یا لسر هلبجارتنا آلمانیا نایا قبول کرن. از بانگ لهمو ولاتیان دکم کلوی ولات دموکرات دا دنگی خوی آزاد کار بینن. سروکمار اردوغان دجوینا پارتی AKP'de دیسا بال کشان لسر هلبجارتنا آلمانیا و ده بیجه چما از نکارم پیام خواهد درباره هلبجارتنا آلمانیا ده بیجم. tabii seçim yapılacak. هلبجارتن یه به چکرن ام جی لور پیام خود اینی سر زمان ما او تبلی هلبجارتن ما نبون چما از نکارم پیام خو بگینم هم ولاتیان پیام من اوه کو چه جار پشگیری ندن نیارن ترکیه ناکوکین دناوبر هر دو آلیان دا روز به روز زیده دبه و دوی دمیده ته هیوی نمایه کو چاره سریک ماینده دناوبر هر دو آلیان دا به هوله. تماشاوران دلال موسیله گلک زاروکن کو باب وان جالی داعش و هاتنه کشتن د شرطن دجبار دا دیجی هنک جوان با پشکری مالبات خو کار دکن هنک دینجی نچار دمرین کو پارسیکی بکن نوکه لسنور باجار موصل رژکا زوریا زاروها کار دکن و خاص خازوکی دکن لسر جادنگشتی اف زارویا زوربه وان خلک عالی راست نو نوکه عالی چپ آکنجی بوینو دیسان پرانی وان باب وان هات یا کشتن یان به صدم بردمان فروکان لسر موصل یان جی به دستن چکدار داعش هات یا سیداردان أنا على قير بيت ام چونا مالا کادن و مکری کر باوی من رابو تلفون مامی من کر حتا زانبه چه هیا چنینه شنشکاوا داعش سر مالا مگرد باوی من بسر عرده را کشاند و لبردری کشت ولی من ام لعالی راستی بون ام هاتن رزگار کرن و نها لعالی چپی بجی بونه باوی من مریه و پری متنه و از نکارم کار بکم هر وصا اف زارویا خوزیارن وکو همو زارویان لقطاب خانان بخوینن و آینده که باش بخو آوا بکن بله جبر هجاری و نبونا سمیانکی نچارن کار بکن از تیم ویره کلینسانت فروشم دا کو خرجین روزانه در بخم و باب من یه نخوشه نکاری کار بکد از جی نشیم دوام الخواندگی بکم از حسکم بله نشیم وکی همی خوند کاران جلایکدی و فارس حازم برپرس فون گروپی روشنبیری و هنری دیار کرد که او یه حولن جدی دن جبو آواکرنا اتیمخانه که جبو زاروین موصله العدد حقيقة بسبب الظروف براستي جبر بارودوخ نها باجار موصل تعداد بولتن جمارة برو زيده بونيا لدستبيكي ما بروجي خواب بو 4000 زاروكان دابين كربو اگر 200 يان 300 زيده بان بلي جبر بردوامية بارودوخ نخوش ج 5000 زاروكان بوريا و بيت زيده تربتن اف پروژه که مروفایتیه و امده همی احتیمان کوم کین به جوازیا اولو نتوا هر وصا نافبری دیار کد کو رو شازاروین ایتیم لموصل دمترسیه که گلک مزن دایه و بازرگانی پیت هیتا کرن ووصل
الحد نوکا گەهشتیە ئەوێ ڕادەیەک و زاڕۆکی مووسڵێ تێتە فرۆتن بە 5 میلیۆنە بە گۆرەی بارودۆ خێویە تەندروستی و تێتە ڕەڤاندن بەڕێکا تۆرن عەسابا هەنێک هێنە فرۆتن بۆ خودانکردنی و هەنێک ji بۆ مەبەستên سەکسی و هەنێک بۆ فرۆتنە ئەندامên لە شێوان. پشتی ئۆپەراسیۆنا باژارê Mosulê bi kotayî hatîneha rêjeka zor ya zaroyên karker ketîne ser cadên bajarê Mosulê. Dihête zanîn ku zorbey evan zaroyan êtî min. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul. Robînev raportek gelek xemgîn bû bi taybetî di vî şêrê giranevê rojhilatan avîn de qurbaniyên serekeç zaroken. Rast e, rast taybetê Iraq ji bûye qada şer çend salin şer heye û zarok tedî hinek ji van seqet ji me asteng berbûne. Mixabûne bedela herî giran zarok didin û di buhara jiyana xwe de tam ji jiyana xwe nastînin û neçar dimînin di vî şertî giran da dijîn ciyê mixabiniye temaşewanên delal. Di tevliheviya bûyeran da rastî gelek caran nixam tê dimîne. Mijarên ku ji bo xelkê xemên rojane ne û balawan dikişînin em li gel mîvanên xwe bi awakî serbixwe û bêalî guftûgû dikin. Şopandina rastiyê bi riya parvekirina bîr û boçînên cûr ve cûr ew bingeheke sereke ye bi rastiyê ji bo avakirina pêwendiyekê û her wiha baweriyê li gel temaşevanan. Serokê Amerîka Trump gazina ji medyayê dike ji bo raporteyên wanên di derbara serokatiya wî de û dibêje ew nedurist in. Trump ev axaftina xwe li eyaleta Arizona li bajarê Phoenix pêkaniye. Piştî serdana hêzên Amerîkayên deryayî û yên parastina sînor li bajarokê sînorî Yuma, Trump bi şêweyê helmetekê gotarek li Phoenix pêşkêş kir. Vê evarê em di gel dostên xwe dupat li ser nirx û nerîtên xwe yên hevbeş dikîn. Trump bi berfirehî têrexnekirin li dor axaftina wî ya derbarê tundûtijiya roja 12 mehê li bajarê Charlottesville wilayeta Virginia ku têda gelek alî tawanbar kirin, dema regezperestekî spî bi erebeya xwe derbasî nav xwe pêşanderan bûbû û di encamê da jinek kuşt û 19 kes birîndar kirin. Trump medya tawanbar kir ku raportan li gorkêva xwe dike. Weko ew nexwazan rabgehînin ku ez bihêz dijî kîne û tundûtîjiya diaxivim û bi tundî naziyan û regezperistên spî û her wisa KKK şermezar dikin. Axaftina wî ya piştî Charlottesville bû sedema xwepêşandanan li hin bajarên dinên Amerîka û li bajarê Phoenix jî xwepêşander sê şemê êvarî li ser cadeyan bû. Evî mirovî tiştekî nekiriye, tiştê dixwaze hemî ew e rêgirtina li rikeberên xwe yên siyasî, wek dîkekî bixwe serbilind. Piştgirên Trump ew jî li kolanan bûn. Ez piştgiriya mafê azadiya derbirînê dikem. Piştgiriya serok û her karekê wî dikem. Ez piştgiriya destûrê dikem. Loma ez îro li vir im. Trump gefa girtina hikûmetê da eger Kongres piştgiriya darayî bû dîwarê sînorî neke û got axaftina wî ya tund li dor Korya Bakur hîn li dar e. Ji ber raqbûn û aloziyên berdewam li Nîvgirava Koreyî, Japonya di van rojên dawî de jimarekê hîndariyên awarte pêk dîne da ku bikare bi pêşî li êrişekê mûşekî ya Koreya Bakurî bigire. Kenjî Rîbêd nava daristan û giran da li navenda Japonya veşartî dimeşe. Wî ew tişt avakî ye ku pêbawer e dê wî şerekê etomî li Rojhilatê Asya biparêze. Şerîketa wî Rîbêd taybet e bi avakirina jêrzemînên taybet bû şeran. Piştî belavbûna dengên qewmîna şerekî li Kurya Bakur, daxwaziyên xelkê bû vê şerîketê zêde bûne. Dergehên teqîn kar tê nekin cihên revê pempên hewayê hemû jê Swîsra tên. Niha kêmahî di van tişta de heye ji ber hindê em dibêjine bi kerên xwe bihên fireh bin. Ew cihaz yê bên helkêşana destkirde bû safîkirina ji tîşkên ziyan baxiş. Kesê bi kart îne dê bikare demekê dirêj li hember tîşkên etomî bijî. Li vir li jêr erdî hemû pêdiviyên jiyanê hene. Digel bombên etomî ewên li Hiroşîma û Nakazakî ketîn astê tîşkê bo hezarê ji astê xwe yê durist piştî 2 heftiyan dakeft û hingê derkeftin bi selamet bû.
ژاپونیا د 6 حتا 7 خولک هبن بو هشداریا هێرشا موشکان ji Kurya Bakur. Kêm Japonî tuê baweredana ku di hêrişeka demil dest pêk bihêtin, lê dîsan welat xwe ji bo rewşa herî xerab amade dike. Xelkê li dirêjahiya peravên deriya Japonya dijîn amadekariyên xwe parastinê dikin. Ji ber roketên Kurya Bakur çi ji bo testê bin yan jî bizanabûn li dij erdê Japonya bên encam dan. gelek bitirse. Dema li gel zarokê xwe bim dikarim wan biparêzim. Li ez nikarim tiştekî bikim dema di rê da bim yan li serkarî bim û dorî wan bim. Ez ji wê ditirsim. Japonya biriya sîstema agihdarkirinê xwe amade dike ku bi peyamên hejdariyê rêka mîkrofonên mezin, telefonên destî û kompyûteran belav bike. Sîstema parastina mûşekan li Rojavayê Japonya hatiye danîn. Kesên weke kêncî rîbê tedbîrên xwe wergirtine. Şerîketa wî xizmetên xwe pêşkêş dike. Lê bi eşkereyê ew jî tirsaxwetîne ziman. Şermizariya ku Japon piştî 72 salan heta niha divê ewlehiya xwe biparêzet. Eger şerekadî çebû em naxwazin şikestinê bibînin. Xweparastineke wiha ne her we ye. Kesên jêrzemîneke rîbê bixwazin divê $165,000 bidin û daxwazî pirin û bilezin. Komekî rojnamevan ji Tirkiye çûn Bosnayê ku hevkarî bi rojnamevarên wî welatî re bikin. Nûçegihana deng Amerîka xecan ferqîn ji yek ji we rojnamevanan bi û ev rapor ji Bosnayê şand. Ji bo serdana hin dezgehên ragihandinê ji Tirkiyeyê komek rojnamevan em çûn Bosna Herzeygovayê. Li wir em çûn ser goristana qetliama Srebrenicayê û bi Nedzat Avdiçê ku ji qetliamê xelas bûye re hevpeyvînek jî kir. Hêjayê bîrxistnê ku piştî perçebûna Yugoslavyayê di navbera Hirvat, Sirb û Boşnakan de şerê navxweyî dest pê kirbû. Li gorî hin çavkaniyan di nav 4 salan de ji 300,000 zêdetir mirov hatin kuştin. Lê qetliama Srebrenicayê rûyê herî reşiyê şerê navxweyî êvî welatê bû. Di 4 Temmûzê de piştî ku Srebrenica ket destê artêşa Sirpan neteweyên yekbûyî hêzên xwe ji herêmên ewlê vekişand û bi hezaran mêrên boşnak ketin destê artêşa Sirpan. Di nav 4 rojan de 8,378 mêrên boşnak hatin qetilkirin ku ev qetliam piştî şerê herba duyemîn a cîhanê qetliama herî mezin a li nav Ewropayê tê binavkirin. Nedzat Avdiç ew dem 17 salî bûye. Bi bav û apê xwe re ji Srebrenicayê reviyene ber bi herêmên ewle lê piştî ku Srebrenica dikeve ew jî esîr tên girtin. Nezar dest nişandike ku piştî esîr hat girtin her carê 5 kes bi gulebaranê hatine kuştin. Ku bi şansek mezin gule zirarek mezin nedane canê wî û jimlê xwe birîndar xelas dibe. Gel wî zilamek din jî bi birînek sivik rizgar dibe û bi alîkariya wî ji wir direvin. 4 rojan piştî revê rastê gundek boşnakan tên û li wir rizgar dibin. Lê bav, ab, zarokên meta wî di qetliamê de tên kuştin. Di gel vê karesatê Nedzat destnîşand dike ku ew naxwaze zarokeyî bi nefreta Sirpan mezin bibin ji ber ku yên ku biryara şer dane siyaseta qirê te ne xelqên sade. Her wisa dibêje qetliama Srebrenicayê rûreşiya neteweyên yekbûyî û dewleta Sirbistaniyê jî. Ew dibêje heta heq û edalet bijînê aştî jî pêkan nabe. Berê emana li Srebrenica li goristana qurbaniyên qetliama Srebrenicayê ne ku li vê goristanê neha em dikarin bêjin ku 6,000 zêdetir mezal hene wekî ku tê zanîn di dema şerê navxweyî a Bosnayê de ji 8,000 zêdetir mêrên boşnak hatibûn kuştin. Bi baweriya Nedzat aştî nepêkane lê Srebrenicayê komelek heye ku ji bo aştiya navbera Sirb û boşnakan hewil dide. Navê komeleyê Sara ye û ji aliyê jinên Sirb û boşnakan hatiye avakirin. Valentina Sirb e û dide zanîn ku ji bo paşeroja welat ji bo pêkvejiyana boşnak û Sirpan û ji bo aştiyê ew hewil didin. Zehta jî misliman e. Ew jî dibêje li cihekî ku bi hezaran boşnak hatibin qetilkirin doza pêkvejiyanê ji bo aştiyê nehêsane. Qetliama Srebrenicayê weka birîneka ku le di nav dilê her boşnakekî de. Baweriya wan ji bo edaletê nemaye. Ji ber ku heta niha pir kêm berpirs li dadgeha Laheyê hatine cesakirin. Lê doza wan bi cîanîna heq û edaletê ye. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Srebrenica. Temaşevaran Delal ew bû Kurtelevizyona ve heftê ku mejwere pêşkeş kir. Em bihêvîne ku bername bê dilê we bû. Nêrîn rexne û pêşniyarên xwe bi rêya e-mail, Facebook û Twitter ji me re binivîsin. Heta carekê din bir min dixweşiyê de. Dem baş.
دخواشتی دم باش